Koren apa? Di dokter juga si Rasara. Kau lah kan nelpon peluarian nampon. Aneh kampian kau si buru napa? Aduh, Iki saporana Pak Ador. Saya sampean telepon kau lah kan pernah paling ngoneng. Cek kau lah di luar kota. kampian kan pon oning pak. Mengkola sakit maranika. Dokter lain tak nangko lah cu. Engki kau lah paham Pak. Berem manika kolo pak bisa rebut kanjeng ki. Cek pangitek kolo pak. Insya Allah tak kira tan Pak. Bu. Langkung pak, langkung pak. Sapurana. Kula tak suntika. Sampean nek katina apa Pak Ador? Telepon kau buru boroso. Pacet engki pak. Tinggal kula beri obat tuh be. Tak apa-apa lah kak sagumi biki ontala sare. Nek Pak. Kenika pun lengkap mau aturan minum mah. Pakai JW. Sambi buat nama tak entar sakali kaparnya orang ni kau nak terita nama drukir we. Joci. Paringi tak kenceng singkok. Puh, iyo to musuh gue na. Terus singkok. Saben malam tak tobang. Sambi kan cuma singkok melesor benengi Mekah. Mun tak kiba koncengan lekak. Tiba na entar si sabun malam poceng roh nak matawa surban. Iya njak kia we. Selingan dari lebih na nyari koncoran. Kuncuran saya burung mabuk na jadi. Boy koncoran si padeng we. Bila lai rokok pakane. Mulai nak kiba-kiba berkat. Kan padeng ke si bodai rumah tak kira luangan. Nama kopi lo Ci. Ah, iya marah enam lo. Halo. Iya Mat. Tak sibuk bu na yo. Enjok. Apa? Bu na kira na bisa mo naik kaputo kancana sengko. Kapar lo beremah. Bilang bi. Iya ala kue benggona maksud taten. Rajo ke jina. Mun bu na bisa siapkan berkas laku na. Bola kuna berema. Lah buat nak oleh demak anjak. Sila tahu di nak tak ada dukun si cocok ke sengko. Iya kan bu na uruk asati ya Ci. Jak na siapa? Setia kereka. Orok na laku na kiat. Halo. Iya Mat. Allah tak bisa Mat. Tak eboki ngomong cipat li. Oh, iya lah bu na tak bisa. Iyalah. Boleh Ci. Dur. Hmm. Dur. Hmm.
Dur. Merong kang ngapera. Hati keluar. Bebuk Dur. Betia naik ketek bola. Pangare kabur ngalaku. Alaku ada emas sur melengkok ngak ria. Aduh. Ya biasa kau nasi batle. Angkat tangan kok sur. Apa na boleh kau nasi cangkarok beto. Aduh. Iya tina Dur. Sambil siapa ngabur ngoreng melekok marah ya? Hari antara lako, minintara tedung. Lemak sur. Nyari orang lain bengkok Dur. Sebelum engkau melangkah lebih jauh meninggalkan aku, tolong tinggalkan sebatang dua batang rokokmu di sampingku sebagai obat rindu bibirku yang sudah 2 hari tidak ngukus. Sia, asyik erlas mamelas. Cak nangkok mek apa siato. Mari nasi pak urusan pal sepal. Ya. Terima kasih, terima kasih. Lah man mal muncak nangkuk buat nolak tawaran ria. Ya jangan kok tak temanku kalau kau jadi sekali mah. Terang kuku dok ya. Ada. Lah supaya yakin buat namal. Kalakuan na nyaman paran. Eko cak tedung ropu tibi rome kalero. Ben besabes perawakan wajah acora asik. Lo celok manis. Hei Mas Jamal, 50 Mas, 50. Celok manis, hidung rupu tibi. Mas Jamal, Mas, Mas, 50 Mas, manis celok manis. Mas. Njamat. Lah mat. Buarap. Njak. Boh, njak lah. Boh. Je. Boh. Jur tak jalan nah. Udah balona sing kok. Apa? Bojoran. Mil-mil ki ya nasur. Pamari kelula lakonna. Puru dinis bojoran na dari sing kok. Benih soal jeri ya, Je. Mun soal tak nemu kabulan cebon katukula cuo. Taba boleh sorong kok kwa. Kak kira tak beri. Orang kok cak mel-mel. Tibi na tak gini bibiron sora caca. Laku na ba na cak tanah. Engko tak kira laku denak. Lancat aning kabeh. Cara jeri ya biar menentukan bina. Sa area laku na letak meneng. Cek kapisang kubi. Takut motos kalakuan nak. Si, aca. Iya, ayo sang kubi si lain. Penyetong laku kau na. Mata ngebul to mang. Laku sebulan ongkos ngantos no tobo tahun. Wah, jero apa nabi? Lesi mata to kira laku na. Di ngantos lungguh panang geren, Je. Bobo.
Lah suwot. Jeruang kok kaju benosok kosok ro. Engkau pun yusung rapat. Tina jara benih urusan sengko. Jangan bedalawi. Suruh keserengkes lega. C? Apa? Baru mangkok lagu nama masuk bocah. Ya, lah. Apa jero lagu nata entos ja. Akal pukul ya. Mau ditinggal pocet. Tukang tak entos ro. Lu ajar ro. Halo. Halo. Wah. Halo. Halo, Dor. Kenapa aku nala kong uli ka Mansur yo? Pakun mat. Kengko ki capo pelanggaran alam dia. Bohara apa mun alaku ka kancana sengkok be? Pala gua apa mat? Hina cak na sengkok lah suhu. Laku ringan, bejoran mapan. 2,5 juta per jam. Kun muka ngitep labang. Ungguan mat. Amilira kabo nangguk beriadur. Mun buat na sangkup, yang tahu saya rumah deke. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Siap, Mat. Berkas data, Kedisiplinan, kerajinan, dan kebersihan dijamin steril dari polusi-polusi. kemanusiaan. Bermah positif, Mat. Bah, takun positif dur, mun ben madruge. Oke. Mun satya nongko bunga parkir roda 4 ya dana rumah. Piu. Cukurukuk. Pukeru. Mugeru. Wow. Ternyata seorang adru gogok kia mun tonton na tepak. Tapi sepatu benetasa andi tipi buat najar ayu. Siap, lapor. Sepatu saya beli, tapi kredit. Tas saya pinjem punya adik yang masih sekolah SD. Tak masalah. Si penting Mbok Na berani bekerja, berani jujur. Siap, berani bekerja, berani jujur. Bagus. Siap, izin bertanya, langkah-langkah pekerjaan saya seperti apa? Itu Wih, yang kudu. Pertama, Mbok Na muka kunci ben labeng. Kedua, masuk ruangan. Ketiga, muka rantai.
Dan untuk selanjutnya, kiba keluar, pandi ibas. Mandi apa Camat? Korbina macan, Dur. Siap, atur bila hoya, balik kanan, gerak. Demak, Dur, tak mangkati sate ya, Ki. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Lapor, atur bila hoya, mati di tempat. Yontal, macan. Maksud tuh burung, Dur. Lang, aku tak sanggup, Mat. Bolang kok orang nyangkup. Lah. Dur.